Hürmetli şairler, biz Rafis bilen yaş vakittan beri tanış. Rafis radyo işlerinde biz onun bilen көп gina jırlar icad ettik birge. Hem o jırlar hazırgıça kadar yankıylar, kadar yaşlar jırlay. Ben şundan bir sizge jırlap bitem. Bu jır tuğan nigiz deb atala. Bek şegramator, şu vaqtda көңілге айтып жырын çıkılgandır. Tanap ketегіз. Rafis Құрбан сөздеріне туған негіз. Айда. Bugün benim anarga rahmet eylesin. Tabii ve olarak sağlık selametlik dilesim kilem. Ol bütün Rusya Tatar ailesi uyuşmasın, üst kanat astına alıp, bütün çaralarda da ol bizden bilen birge. Biz sizge bir rahmetli Rafis Halisevich, münevver rahmet hatımı desim kilem. Muhterem Rafis Efendi, milletimiz aldığında ılık hizmetlerinizi riske alıp, Tatar halkının dilin, medeniyatın üstürüde, grif gadetlerin hem gaile kıymetlerini saklap kalıda başkargan zor işleriniz için bütün Rusya Tatar Ailesi Fondu sizge üz rahmetin bildire. Kilecekte de oralaşıp geçerge. Ortak işlerimizni birge alıp barılayasın. Sağ selamet buluruz. Zulumuşlar tilep kalabız. Bütün Rusya Tatar Ailesi Fondu direktörü Milaşa Gayfullina. Midal yapılmasa da bu yaratırız. Midal bu yaralamışsa. Menemin hanım bit motor bir şekerin ilerlep kildim. Sizge silisim kilem. Min bu jirde bir küp nerse kürdüm. Kişilerinin kürdüm dirlisin. Feriştede izgilerin kürdüm. İblis gibi kümüle kirlisin. Dünya gezip küp jirlerde yirdim. Kürdüm cennet gibi göklerin. Dünya matur. Lakin tuğan jirden maturak jirne tapmadım. Min tırmışlısıydım. Haman siyem. Yemler için onu can attım. Min yeşilini
Yüreğimnin bütün güzenegi bilen yarattım. Tırmış iti jingel şıgıl tügel. Tavday bastı koyacak inge de, kileçizli jingü kulunsuzdu. İndi tamam, izdi digende. Tura buldum sizde. Tik anladım, sınlap kınamının hatasın. Turu sözünün atkan taş şekilli, üz başıma kire koytasın. Min bu jirde bir küp nerse kürdüm. Tik ükelmin, riza ozgamin. Yazmışlardan uzmuş yük diler bit. Ni kürsem de kürdüm yazganım. Yazmışınız matur sizin Rafiz Efendi. Tağı da matur bulsun, bəxtli, uzun gümür dilim min sizge. Rahmet sizге. Rafiz Kurban Büyüktau rayonunun Kışıbitaman avlunda tuğup ösken. Avtorunun neşir itilesi ikinci kitabı Orron deb atalğanı şiirler kitabı. Ул Rafiz abinin tuğan yağının yoktaşlarına, көрнекле kişilerine bağışlanan şiirler bilen başlanıp gide. Bugünkü kişide Rafiz abinin yoktaşları da katnaşa. Söz Büyüktau Uzek kitapxana direktörü Liliye Selim kızı Hamidullin'a. Rahim etiniz. Yazушылар, biz инде таралышмаганда шикелле бит, хаман очрашып торабыз. Биектау якын булгач. Биектау районунун бит инде аның көптәннән Татарстан Республикасының энҗе ташына тиңлиләр. Әйне шул энҗе ташыны йөзек кашына тиңлиләр. Шул йөзек кашының энҗе ташлары булып безнең якташ язучыларыбыз, фән эшлеклеләребез тора. Һәр ел сайын бездә ел дәвамында якташ язучыларыбызның юбилейлы даталарын билгеләп узабыз. Былтыр Султан абый Шәмсинекен, Зиннур абый Хөснияр-некен билгеләп иттек. Ә инде быел исә без үзебезнең якташ язучыбыз Битаман авылыннан булган, безнең Биектауыбызның горурлыгы булган Рафис абый Харисовичның юбилеен билгеләп уздык. Безнең белән бүген шулай ук залда аның ул җитәкләгән Биектау үзәкләштерелгән китапханә кысаларында эшләп килгән каләмдәшләр коллективы да бар. Алар исеменнән дә сезгә чын күңелдән Рафис абый олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезгә бик зур рәхмәт булганыгыз өчен, иҗат иткәнегез өчен, безне һәр даим поддерживать итеп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә бөтен Биектау исеменнән рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Һәм кичкенә генә инде бүләк. Бик зур рәхмәт сезгә, Лилия Сәлимовна. Безнең җитәкчеләребез килә алмадылар бүген тыгыз көн. Алар Ренат Рашидович безнең килергә тиешләр иде. Нык гафу үтенделәр, Рафис абый. Әле кадәр килде, битән соң инде менә эш тыгыз булып чыкты. Бик зур рәхмәт сезгә. Биектаулылар котлауларын җыр белән дәвам итәргә тели. Шуның өчен алар хәтта үз җырчыларын да алып килгәннәр. Шәмсия Җиһангирова сүзләренә композитор Фасил Әхмәтов иҗат иткән Нишлим җыры белән сәхнәдә Биектау һәвәскәре Ризалә Уткүзова каршы алабыз. Yeah.
яшьлек юбилейына Рафис Курбан үзе әйтеп киткәненчә 5 китап әзерләгән. Кызганычка каршы аның бүген берсе генә сезнең күз алдында. Дөньялар үзгәреп китеп, кагаз бәяләре нык күтәрелү сәбәпле аның башкалары әлегә тукталып тора. Алар арасында шигырьләре һәм тәрҗемәләре кергән 2-3 китабы, проза әсәрләрен туплаган 4 һәм мәкаләләрен туплаган 5 китап турында сүз бара. Соңгы елларда Рафис абый проза әсәрләре, романнар, повестьлар, хикәяләр иҗат итте. Шунысы кызыклы, ул язган романнарның 4-се дә шәхесләргә багышланган. Ватан романы халкыбызның каһарман улы Муса Җәлилгә, Әхмәров романы Рафис абыйның авылдашы Бөек Ватан сугышының башында ук аның барышына тамырдан бурылыш ясаган каһарман разведчик Исхак Әхмәровка, Җилгәннән төшкән нур романы мәшһүр язучы, энциклопедик белемле галим Нәкый Сәнбәткә һәм 4-нче роман, әлегә бер куяда басылмыйча чират көтеп яткан әсәре Артык кешеләр, халкыбызның бөек улы Салих Сәйдәшев һәм аның якын дуслары шәхес культы корбаннарының фаҗигале язмышына багышлана. Хәзерге кызлар кичәбезне янә җыр дәвам итә. Сәхнәбез түрендә Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Насыбуллин. Аның башкаруында Рафис Курбанның Артык кешеләр романының каһарманнары композитор Салих Сәйдәшев белән Кәрим Тинчуринның Кандыр буе музыкаль драмасыннан Монтёрлар җырын тәкъдим итәбез. Сәхнәдә Рөстәм Насыбуллин. Bezgi çalmalar, yok para vurma, bezgi almalar, düşman duman, bezmin bayraklar, kutlular alar, hizmet beylemiş, düz üstünde gürler üstemiş, asırları yılda ülkemiş, şınık kalmadır, kışmayı bez üstemiz, nöbet kolay, üstemiz. Kanıstan oldular, yaktı yanar hizmet iyilinde. Bezmin bakşalar, şeşek atalar, İlgür gelişir. Bezmin bayraklar, utta yanalar, zor emel için. Diş üstünde gürler üsterir, asırlarını yolda üterir. Şırın tar batır, kılıçlayı bez üstemiz, rıgır şulay, üstemiz. Şırın tar batır, kılıçlayı bez üstemiz, rıgır şulay, üstemiz. Rüstəm Nasıbullin. Хәзер сәхнәгә Рафис Курбанның барлык әсәрләрен дә укып баручы, тәнкыйтьче, әдәбият белгече шагыйрь Рауил Рахманины чакырабыз. Рәхим итегез, Рауил ага. Бу дөньялар шактый үзгәреп тора. Дөньяда сугыш бара, дөньяда зур көрәш бара. Һәр ил, һәр милләт үзе хыяллаганча, үзе булдыра алганча үзенең урынын билгели бу дөньяда. Кызганычка каршы безнең халыкта күбрәк тамак кайгысы, безнең шәһәрләрдә күбрәк
лауреат болу қайғысы, бақытке қарсы башқаша ойы біле тұрған, башқаша принциплар біле яшайтып бола тұрған шәхістер бізде жоқ түгіл. Рафис Құрбанов әне шынты кісілердің бірісі. Башта айтып қоям, Рафис енді біз еренген біз бала шаға шағиры, нәнелер шағиры еттіріп, аңа да мәнесібет шылай 30 жыл бойына шылай болып келді деп әтегенде. Ләкин Рафисның бір қиматы бар, шушы сабыйлағында тереңірек еттіріп қарасаң, зор философлар хикмәтлілік жақта. Мен алдасыйлы испанлармен сізге шу нәрсені шуан кірі Рафисқа 2 қатлы қарарға деп әйттеймі, 2 қатлы еттіріп қарарға оны аңлап бітіру мүмкін түгіл. Әрген табиғын ескештік, біздің көміргіне жетмей Рафисін аңлап бітіреге. Ол қал аулы, бір қал аулы кіші, бір қади кіші, бір ихлас кіші, һәм бір қал аулы кіші, һәм аның ішлегендерінде шынында қарасақ бұдан тізіп зор хикмәтлер ашылағанда. Мен сізге сілеп күшеттен азырақ. Мұндан 40 жылы, 33 жылылық Рафисіне біз ишіттік бірінші тапқыр Уян Татар деген жыры білән Илхам Абишакиров хатırlasanız, қияш шықты, ол қалыпты, тәрәзеден нұр балыпты, Уян Татар уяныңды, уянырға уақыт жетті. Міне шушы ескерткіш зор гимн сада білән келіп кірді 90-шы жылдар башында Рафис бойынды тәлтетігі шаяруғына түгіл, ғайет жетті милләтіні алға әтәрә тұрған зор бір гимн деп әтегенді. Міне аның бәтіқи сөздері де алға таба қарағыз. Мәселе, өз жеріңді, өз тіліңді яши алмау, яшакәсін ғажиз біттінде. Андар әді, кірәш мәсіне татар өзі, кім кірәшсін аның үшін? Мен аның сөздерінде. Демек, шушы ғадегіне тыйылған жыр ішінде де шапты берен мәғна әреді. Әне шушы Burada demek poeziyada kelib kirdi Рафис şair olarak. Şunada bilir rakaletli şairlikten tanıydı. Şairlikten tanımışım. Çünkü çünkü şu kadar tanısız kişi şair Рафис. Hem şair kişi hem şahıs kişi. Zor şahıs. Mesela şuşlarını göre varabız onun her bir çıkışında haber işlerinde. Hazır ikinci etap dibedikinde Bağlar şair bulup oturdu 30 yıl. Bağlar için her kim yazar. Bağlar için yazmakan şair yok. Lakin hiç yazasın mıydı? Eğer de kararsak Rafis'in neler için yazan şiirlerin. Onda klasik bizim bağlar şairine İstanbul. Yangadan da diste klasik şiirin böyle gitti. Bu büyük zor san. Demek milletke hizmet ediyor da bu büyük zor eleştiren söz. Bana bağlar şair olarak. Kadar onun şahsı ne gitsek. Rafis kebek işini almıştırgan kişi yoktur o. Bir iştiyse işini almıştırgandır o. Onun tıngısızlığı, jiragi, o akşam izlep jirmiyor, işten çıkıp küçük. Onun tıngısız jiragi yiyecekti, şairliği yiyecekti. Hem şunsa kızık. Onun bilen işlerge durup geldi. İdilde işledim, kitap nişayetinde işledim. Onun bilen işlerinde rahat. O senin sima salınmıyor. O özü eylep bara. Seni Allah'a dependire. Mene şu dikişi. Hazır mene ila yazı şahır merkezinde ilginde takım isteşti. O işlerinde zor şahıslarımızda bağışlap romanlar, hizmetler yazı ideyası doğalı Рафис başında. Hem onlar kişiye o akşa tavuk bu zamanda böyle gidip şu hizmetler işlettirdi. Bu mağaziza bugünkü günde akşa tavuk yazıcılarını işe oturdu. Milletimizin zor şahıslarını kurtarttırıyor. Bu zor mağaziza değil, ulemeyanı. Ondan sonra bizim ülken yazıcılar, şaktırına, muhterem yazıcılar, Şakat Galiyev, İlar Yüziyev, Tufan Minnoğlu'nun, Adil Demirgal'in, Zülfet, Mederis, ne?
Mirgazan Yunus, hem başkalar, Jere Belek yazışı. Onların kabrisine sanat eseri buldurday heykel taşlar koydurttu. Bu mıntıda mıgıcıysa, buna teresekin buldur almayın. Mirgazan abinin taşının elde istedir. Onun şişi olarak, dengizçi olarak, yazışı olarak taşı, bu sanat eseri. Mene demek, şunday zor mağaza işlerlik kişi. Anlansın, mene hazır Kafkaskalı bizden kardeş halklarımız yığılışıp geldi. Onun bizden ortak beylemde, hem Rafis'in beyleminde de dedik, Bakar'dan da Kazaklardan bizim tek bir halklar. Dilesekimde olay jermeyler. Demek Rafis onlar kögülünden çıktır ışığı bilgen. Demek Rafis onlara da ilgilik kılabilgen. Şimdi o tercüme etti. Onların kitaplarını çıkardı. Kütme hizmet koyar. Onlar turda жылы sözler söyledi. Bu şulay kişini yaratı degen söz. Bu zamanda kişini yaratı, şulay mucize. Hazır kişiler bir yarattırmalar hazır zamanda, kısa zamanda. Hazır yanından gelip bana icatına. Bugünkü günde buldu yabık konkurs, şairler konkursu. İki payımızı yabık konkurs. Tacikip çıktı. Niçin? Çünkü Kazan turunda yazıp, bunda işkirsiz, bunda gadil, bunda derslikini açıp yazgan payımaları men okuğanım yok. O bit karattırmayı. Halit Aktaş mı, Hasan Tufan mı, başkası mı? Onların da tafetlerini aşağı, onların da kimseliklerini aşağı. Hem başkalar. Şöyle gadillik için, derslik için kereşuşu kişilerinin az sandığı ediplerden birisi Rafis gelip çıktığına şair kişi Yamadan tamir edilgen. Şimdi sınıfı bile takım sözüm uzakta gitti. 4 roman turunda söz buldu bende. 4-5 yılda 4 roman yazdı. Bu şuayık mucize. Nindi romanist 4 yılda 4 roman yazarsın. Nindi romanlar biteli. Musa Celil intikaptalı bitken indi fabulası. Musa Celil'i görüp bileriz, işte bileriz. Yok. Rafis şu kadar getirip çağırdı cema nelerini, yamacaklarını. Onu karalmadı da, şıbartmadı da. Ne biz tilegen Celil'ini vatan romanında biz görürüz. Bu zor batırlık. Şöyle Mehmer, Aktab bulup kalgan Mehmer turunda yazıp çıktı. Şimdi Nakisembet turunda bütün karallıkta yazdılar. Görüp karağız. İştumluk neyine, mekallerine. Bunun mucize. Tatar halkı taşlap kaldırgan. Nakisembet'le. Şu yazışını karaltıp, onu işini bilen tekizlep yazışlar da buldu. Yok, Rafis görüp aldı. Matayip Mahmet'le şunda tirajga taşlandı. Hem şunda Nakisembet'nin o ismin, yaktı ismin okuşuna giyirip kotarıp verdi. Bu bir icat batırlıklı. Ben bir şulay almayayım. Şöyle ettirip, onu öylleştirip karasam, Rafis'nin karibir işlegen işi onun bağlar için yazıldı. Şairliği de, romanist bulundu. Gündelik işlegen işleri de, basıdalar yüzüne göre batırlık. Nek bana bugünkü günde işlenesi işler. Bugün bir kal olduğu zaman, ne şimdi Rafis gibi bir unlap, çekirmeli, çekirimiz bulsa bizden, Tatar milleti, Tatar yazışçıları, şimdi bizkin halkıya düşüp yaşamaslar idi. Şuna göre ben Rafis, sana bir zor rahmet ederim. Sana isenin sağlık dilerim. Gelecekte de şimdi zor icat batırlıkları bilen bizni sevdi. Kechamizni she'r bilan davom etamiz. Rafis Qurbonning ko'pgina she'rlarine muzika yozgan kompozitor Farid Xatipovning Shulay yashang degan she'rin Tataristonning xalq artisti Ozod Temirshayx boshqaradi. Ağlarla kıla tügül bir şehre girer.
şehirdi şirkine ise tügür ağırlıkla tügür şehirde tügür yıldızlara vurulur alim diysen yok çişmesi gizlevler suvana var indiysen bir oldu bir şehirdi şirkine ise tügür ağırlıkla tügür şehirde bir oldu bir şehirdi şirkine ise tügür ağırlıkla tügür şehirde tügür Tınmalaylı kişiler Fayda kızları gülürler Şınlagan gelge kişiler Bir oldu bir şehirdi Şirkine izlenir Bağırlarına tügür Şehirde bir oldu bir şehirdi Şirkine izlenir Bağırlarına tügür Şehirde Peygamber Efendimiz'den Dukay günü bile Rabbim Allah'ın kitap günü bile Peygamber Татарстанның халық артисті Озат Темиршаев. Рафис Құрбан соңғы 10 елда шулай ук актив рәвештә тәрҗемә эше белән шөгыльләнде. Ул 5 ел элек үзенең 60 яшьлек юбилеена 22 шагыйрьнең шигырьләрен тәрҗемә итеп, Дуслар җыры дигән китап чыгарган иде. 65 яшенә дә төрле республикаларда яшәүче шагыйрьләрне татарчага тәрҗемә итеп, яшәсәк тә төрле җирләрдә дигән китап әзерләде. Шулар арасында Хәйдәр Бәдретдинов исемле шагыйрь дә бар. Шигырьләре татар телендә беренче тапкыр дөнья күрә торган Мәскәү шагыйре, чыгышы белән Нижгар төбәгеннән мәшһүр җырчыбыз Хәйдәр Бигичевның авылдашы Шөмбәли авылыннан булган Хәйдәр Бәдретдинов хакында сөйләр өчен сәхнәгә тарихчы галим Рөстәм Гайнетдиновны чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать, хәерле көн, кадерле кунаклар. Менә ничә генә еллар элек без инде бик җитди, бик эшчән, иҗат ягыннан бик продуктив булган авторыбыз. Безнең университет дустым Рафис Корбанның Моша Җәлилгә багышланган Әхмәт Исхаковка багышланган китаплары презентацияда булган идек инде. Ә менә бүген bir yılda yazılan iş kitabının taqdim kişəsində biz qatnaşarız. Bu tantana bizning To'qay tuğan gün bayramında ötə həm şuşu şavağa indidir bir simbolik məğnə kitkirdi. Şuşu iş kitabının birisi tərcümələr deb atalar. Birinci bitlərdən o Xəydər Məskədə yaşayışı Xəydər şəhərləri bilən oxucunu tanıştıran. Bu şəxsinə min yaxın bilgən ki, onun turunda edərək tanıştırası kiləsizdir. Xəydər Süleymanoğlu Bədretdinov Nijgar өлkəsində Sergaç rayonu Şimbilay avulunda doğan 45-ci yılında 45-ci yılda doğan bik tipli dini kişili Tatar ailesinde terbiyelegen anın ətisi Süleyman bik okumuşlu olgan. Onların ailesinde Tatar kitapları, Tatar jurnalları, gazetlerle gül okulanlar, tanışkanlar hem
Әлбәттә, Тукайның шигырь җыентыгы да булган. Беренче нәни вакытта ул беренче мәртәбә туган бик шагыйребезнең туган телен ул әтисеннән ишетә. Һәм шул ук елларда нәни вакытта ул Тукай шигырияте белән танышып, анарга бик шушы шигырь бик Тукайыбызга мәхәббәт туа. Әмма тормыш уза, гаиләдә тәрбияте алганмы, сугыштан кайткан фронтовиклар белән аралашканмы, Хәйдәрнең бик гражданлык хисләре бик каты, характерында бик каты өстенлек ала. Һәм Совет чорына хас булган бөтен тормыш этапларын үтә ул. Армия, радио, элемтә техникумда уку, читтән тыш югары белем алу, аннары Мәскәүнең жабык фәнни институтларда эшләү, аннары дәүләт куркынычсызлык комитетына эшкә чакыру, шушы гражданлык, шушы патриотик хисләрен тагы да ныгыта. Әмма шул чорда ул алган кырлар сугышында да булып кайта, барып кайта. Әмма менә яшьлектә мәхәббәткә, шигырияткә мәхәббәт туган хисләре аның өстенлеген ала. Ул яза башлый. Беренче шигырьләре 19 яшьтә армия газетасы сәхифәләрендә чыга. Афганнан кайткач, Афган хисләре, Афган сугышы хисләре уже беренче җыентыкта, беренче китапта аның бастырылып чыга. Хәзер Хәйдәр Бәдретдинов профессиональ шагыйрь. Аның 16 китабы дөнья күрде. Ул Мәскәү берлегенең агзасы. Һәм дә алгая саен торгач, һәр шагыйрьне читтән Татарстаннан читтән торган шагыйрьләрнең туган якка тартыну, туган татар культур, татар мәдәнияткә, татар тарихына тартыну, үзенең гаиләсенең, үзенең кавымның тамырларын эзләнү туа. Әлбәттә, бу эзләнүләр Хәйдәргә дә хас була. Ул беренче мәртәбә бик соң, 67 яшь, 67 яшь тулгач кына Казанга килә. Иң беренче адымнар ул үзенең укытучысы булып дип санаган Тукай, яңа бистәдә урнашкан Тукайның каберенә барып баш ия. Әлбәттә, берничә мәртәбәдә Казанга булып, бу Татарстанның башкаласына аның күп зур мәхәббәте туа. Һәм аның шигырьләр җылларында бу мәхәббәт укучыларга тарала, укышка җиткерелә. Һәр читтән торган татар язучының зур хыялы бар. Ул үзенең иҗатын Татарстанда, татар халкына таныту. Менә Хәйдәр Бәдретдинов бик шул яктан бәхетле кеше. Аның шигырен тәрҗемә итеп безнең Рафис Карбаныбыз тәрҗемәләр китабында безгә җиткерде. Һәм менә Хәйдәр абыйның хыялы тормышка ашты дип әйтергә була. Мин китап бу көннәрдә чыгачак, мин сезне Хәйдәр абыйның күп төсмерле, тирән мәгънәле шигърият белән танышуга чакырам. Һәм бүгенге презентация, бүгенге кичәнең төп герое Рафис Карбанны тагы бер иҗат җиңү белән, тагы бер истәнлеккә менә баскычы белән тәбриклим һәм тагы да иҗатлар алда мөмкиннәрдә таҗаклар. Иҗатлы уңышлар теләп калам. Рәхмәт. Таң калдырып алтыннан каршылый нурлы Казан. Уятып күңелләрне яңгырый моңлы азан. Самолетлар, кораблар, поездлар алып килә җиһанның дүрт читеннән кунакларны биргә. Идел суда чайкала 1000 яшәр бөек кала. Манаралары белән Кол Шәриф каршы ала.
Ышана күз яшенә, ышана үз яшенә, йөрәккә яга бәлзәм, мең яшәр бөек Казан. 1000 ел инде баш вата монда галим гөләмә, шәрекме ул, гарипме, таба алмый билгеләмә. 500 елдан инде менә Казан суның ярында Сөембикә елавын ишетә халык монда. 100 елдан моннан борын югалтып ятим улын, сагынып яши Казан пәйгамбәрен, шагыйрен. Күрик бүтін байлығын, аш ишегіңні, сизам, балқый күңел түрінде, зиннәтлі, затлы Казан. Хәзер инде сәхнәбез түренә Казаныбыз кунакларын, кичәге бүгенге бәйрәмнәргә төрле төбәкләрдән килгән дусларыбызны чакырабыз. Алар төрле республикаларның әдәби журналларының баш мөхәррирләре һәм Казан утлары журналының 100 еллык юбилеена килделәр һәм шул форсаттан файдаланып, әлбәттә якын дуслары Рафис Корбанны да котларга телиләр. Сәхнәбез түренә рәхим итегез. Казакъстаннан Алтын Сака балалар китабы нәшрияты баш редакторы Саят Камшигер, Кыргызстаннан Алатау журналының баш мөхәррире, Кыргызстанның халык шагыйре Маркабай Ахматов. Азербайҗаннан бүтән дөнья төрки яшь язучылар консультатив советы әгъзасы Илгар Исаев һәм Башкортстаннан Шоңкар журналы баш мөхәррире Айгиз Баймөхәммәтов. Хөрмәтле дуслар, рәхим итегез сезгә. Hurmatlı Tatar ordaşlar, hurmatlı Rafis Korban, sizde Alaptao jergesindeki Kırgız bordoşlarımız, Kırgız tuğanlarınız abdan жақсы bilişet. Sizde Kırgız tiline özgöçü Aydarbek Sarmanbetov деген досымыз kotorup, çıkarıp Kırgız okurmanlarına tanıştırıp gelip, sizde Kırgız Respublikasının Uluttuk Жазуучулар Союзунун başkarmalığının, prezidiumunun, жалпы kalemgerlerinin atынан, ошондой эле Алатоо Adabi Körkөm jurnalının жамаатынын атынан 65 yaşka çıkan Torkolu toyumuz менен чын ыкыластан куттуктагым келет. Мына бул куттуктакта сизге болгон кыргыз жазуучуларынын дили, тилеги, сизге болгон жакшы ниети жазылган ушул катты тапшырып коеюн. Мына бул Алатоо журналына сиздин жакын досуңуз Айдарбек Сарманбетовдун каалоо тилеги котормосу басылган. Анан бул менин китебим. Муну да сизге тапшырып коеюн. Кыргыз жазуучуларынын атынан siz bir minutke olsa dahi şu Kırgız Aydarbek Sarmanbetov'un kotormasındaki Rafis Korban'ın şattık degenleri şattıktın büyüsü gelse jadırap öngö çıgat bölmelerge şattık kirse terezeler şart açılar kamaktan kaçat şattık aşıgıp biyiklerge düynöge gezet şattık jarmaşıp eteklerge bakçalarga gelet şattık jarılgan büçür bolup güldötüp köngüldörün jaynaşat güldöy tolup şattıktı şattık ulayt suğlardın ırlarınday düynöge şattık gerek ömürdün nurlarınday düynöge şattık gerek ömürdün nurlarınday.
Kadirli dostlar, kadirli şairler, yazarlar, güzel Tatar ilimizin güzel insanları. Ben Odlar elinden, Odlar yurdu Azerbaycan'dan geldim. Size selamlarını getirdim. Bugün hem de 2022 yılda bizim güzel dostumuz Rafiz Qurban'ın 65 yıllık yubileyi, aynı zamanda Kazan Odları jurnalının 100 yıllık yubileyi düzenlendi. Bundan dolayı biz Kazan Odlarının 100 yıllık yubileyi ile ilgili bir kitap Azerbaycan'da hazırlattık ve bu jurnalın ərsəyə gəlməsində, bu jurnalın yaranışında hizmetleri, böyük hizmetleri olmuş. Aynı zamanda Rafiz Qurban'ın da bir şiirini burada tercüme ettik. Ben onu size okumak istiyorum. Azerbaycan Türkçesinde olacak. Ürəklərdən qalxan sevinç, təbəssümlə üzə çıxar. Sevinç girsə otaqlara, pəncərələr tam açılar. Küçələrə çıxar sevinç, o yalqız qalmaz bir evdə. Dünyaya yayılar sevinç, sarılıb yel ətəyinə. Sevinç bağçalara dolar, qalxar tər yarpaqlar kimi. Bir gün sevgililər üçün açılar güllər misalı. Dönüb gözəl nəğmələrə, sevinç sevinclər gətirər. Sadəcə bir sevinç gərək, işığa qərq olsun aləm. Mən bir daha Azərbaycan Yaşlılar Birliği'nin adından, Azərbaycan yazarlar, şairlərin adından değerli kardeşimiz Rafiz Bey'i tebrik edirəm yubiley münasibətilə və bugün daha bizim bir yubileyarımız Kazan Odları jurnalının baş redaktoru Rüstəm Kalilini də dəvət edirəm. Azərbaycan Yazıçılar Birliği adından bir təbrik plaketi var. Onu da Rüstəm Bey'e təqdim etmək istəyirəm. Bu təbrik plaketi Azərbaycan Yaşlılar Birliği adından, Yazarlar Birliği adından Kazan Odları jurnalının 100 illik yubileyi münasibətilə hazırlanıb. Ben o təbriki oxumaq istəyirəm burada. Azərbaycan Yaşlılar Birliği, Azərbaycan Tataristan arasındakı ədəbi mədəni əlaqələrin yüksək səviyyədə inkişafında Kazan Odları jurnalının misilsiz qiymetlərini qeyd edərək 100 illik əlamətlər yubileyini təbrik edir və bütün əməkdaşlarına uğurlar diləyir. Rəhmət. Arımızlar, hürmetli ziyalı kavim, kadirli tuğandar, bavurlar, Almatı kalasından gelip durun, Kazakistan'dan. Rafiz Ağa'men Yakutiya'da tanıştık. Buldur 2021 yılı Kazan ayında. Kendimdeki Kazan kalasında gezdesip yatırmız. Rafiz Ağa bir toyumuz kutlu olsun. 65 yaş degen keremet yaş. Bizde Kazak'ta söz var. 30 degen orada buzatın jas deydi. 40 degen kamal alatın jas deydi. 50 degenimiz el ağasına boluğa dayındalatın jas deydi. 60 degen tal tüs deydi. 70 degen jet, odan keyin pis degen söz deydi. 80 degen jetsem degen söz eken. 90 degen patsan degen söz eken. 100 degen arkama massaj jasaydın tak gerek kız degen kez eken. 100 jasayın. Jambul Jabayev var. Abay'ın basın versin, Jambul'un jasın versin degen söz var. Sizge de aytarımız, Abay'ın basın versin, Jambul'un jasın versin. Bizim kolumuzda Kazak Edebiyatı degen edebi gazetimiz var. Kazakistan Yazıçılar Odağı'nın içinden çıkartın. Osunda bizim Rafiz Ağamızın ölenleri Kazakça çıktı. Bir ölegini okup berүүгө ruhsat etіңіздер. Көктем geldi. Suret salam dedim men. Ak parakta aldım da,
Ақ қағазым ақ қыс боп тұра қалды алдымда. Қағазыма нұрлы күн, көктем мезгіл жалғады. Күн түсті де ақ қыстың еріп кетті қарлары. Жан біткендей параққа алуан бояу қолымда. Түрлі гүлдер шықты ғой, ақ қар жатқан орынға. Бізде қамшыны бәріңіз білесіздер. Менің фамилиям Қамшыгер, атым Саят. Қамшыгерден қамшы болсын. Бұл тақия бізде қазақтың зиялы қауымы үйде міндетті түрде барамыз, басқа бас киімді шешеміз, осы тақиямызды киіп, отбасынан басталады, отан дейді ғой. Отбасында тәлім тәрбиені біз осы тақиямен киіп алып, әке боламыз, отағасы боламыз, жар боламыз. Сондықтан Рафис ағаға да жақсы ата болсын, ақсақалымыз болсын, тақия сыйлайық. Және де біздің Алматы, Қазақстан маңдай көп тәттілермен тәтті сәлемдерін жолдады. Рафис ағаға өміріңіз тәтті болсын, қашанда татар халқына үлгі болыңыз. Ғалым Жайлыбай деген Рафис ағамыздың досы бар, үлкен сәлем айтты. Рафис ағамыздың қазақша кітабы шыққан, газет журналдарымызда жарияланып жатыр өлеңдері. Той қыласын, баршаңызды жақсы көремін. Алмағайдың құрметлі достар, біздің Шошонқар журналында Рафис ағайдың шиғырдары сырты башқұрт тілінде. Шының бірін оқып кетем. Тартай. Татар тілді тартар дейдер екен. Башқұртса тартай дейдер. Тоған яқ, бұлын қырдарың, ұлдарың мені тарта. Қайт, хенің ерің бұнда деп, саққырып тұра тартай. Қырдарда тартай қысқыра, қысқыру оның ері. Ерсығы етіп ешеті, тартайын иген қыры. Тартай тілінен табыр тип, тапқыр хүд әйткен татар. Тип тұрма менің де тілім, мен де ақыры тартар. Тоған яқта қырға сыққам, ерін тыңлайым. Тартайдың, мен бір тартайым тоған яп. Мен тартайы татардың. Санкт-Петербург қалғанда Эрмитаж бар өтінде. Көптер әгет болғаны бардыр енді. Шында етілер миллиондан артық экспонат барды. Әр бір экспонат алдында 1 минут тұрғам, 12 ел сықмай қарар керекті. Рафис Құрбанда көп қырлы жатсы, балалар өсінде драматургияла, прозала, публициста, ұйыштырусыла, башқа. Шулар тұрғанда саққына өйлегенде бізге бұнда 2 түн жоқларға тұра келемін. Шуға қысқа ғына етіп айтам, Рафис ағай бізді құрмет дәбет, башқұрт ядысларының қайнар сәлемін құтлау өйден қабыл етігін. Бик зур рәхмәт сезгә. Құтлауларыгыз өчен, Рафис абыйыбызны хөрмәт итеп килгәнегез өчен, җылы теләкләрегез өчен һәм Рафис абыйыбызның шигырьләрен үз телләрегезгә тәрҗемә итеп, милләттәшләрегезне таныштырган өчен. Кардәш дусларыбыз хөрмәтенә Татарстанның халык артисты Рөстәм Маликов җырлый.
Рафис Курбан Татарстан Язучылар Берлегендәге эшеннән киткәннән бирле пенсияда санала. Ләкин әле лайыклы ялда дип әйтергә иртә. Шул 5 елда ул 4 роман, 2 повесть, күпләгән шигырь һәм поэмалар иҗат итте. Менә 4 ел инде Казан утлары журналының 1-нче санында Рафис Курбанның әсәрләре басылып килә. 1 ел элек Рафис абый Казан утлары журналында эшли башлады. Хәзер инде сәхнәгә журналның баш редакторы, язучы Рөстәм Галиуллинны чакырабыз. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Менә безнең хөрмәтле рәисебез Аркаил Зәйдулла сөйләгәндә, мине искә төште, аның турында Түбән Кама театры директоры Рөстәм Галиевның әйткән сүзде чагыштыруы. Аркаил Зәйдулла дип, менә яттакта тыныш кына үз кинәгенә утлап яткан көтү өстенә калкулыктан ыжгырып, җигереп, ябырылып төшкән һәм бөтен көтүне тузыткан, тынгысызлаган үгезгә шамалый. Шуннан да менә Рафис абыйды да рус сүзен әйтеп була, чөнки Рафис абый кая барлыкка килә, анда хәрәкәт башлана. Ул дөресен әйткәндә үзе дә тик тормый, безгә дә тыңлап бирмәй. Шундый менә теге тик тормас, эшлекле кеше. Дөресен әйткәндә ул безнең Казан утлары журналына килеп, безнең редакциянең табышы булды, чөнки ул чыннан да менә дигән редактор, теләсә кайсы командировкага чыгып китә, һәм инде үзенең аның авторлары бар. Һәм инде дөресен әйткәндә Рафис абый үзе дә безнең редакциягә килеп отты дип уйлыйм, чөнки мин аны күрәм, эшкә бәйләнгән килгән шикелле килә, аның аерылышу даирәсе киң, бик яратып эшли. Әмма дә ләкин Казан утлары журналына килеп аның бер оттыруы булды. Менә сез әйттегез, соңгы 3 елда ничә роман язды, ничә әсәр язды дип.
Qadan otlarında bir yıl işleu dövründe onun bir gene əsərdə yazğanı yox. Bir əsəri gene var. Dürüstünü etkəndə, çünki soňky ýyllarda Qadan otları bolsunma, başqa edebi jurnallar bolsunma, bizge Rafiz Qurbanның şul hatlı köp sanlı əsərlərin bastırılğa mümkinlik qalmagan idi. İndi menä häzir ul bizning işini jiňelitdi. Ýazmyşa biz indi häzir onun əsərlərini bastırılmay başlanýar. Çünki şul hatlı köp ijad etdi soňky ýyllarda. Ama biz indi tege uyda şekillegine aytulысы yaşar. Biz indi Rafiz abi tege siz meni boş kol bilen sahnaga çıqqan dep etmegez. Biz Rafiz abiga kollektiv isminden bir yaxşı zatlı notebook bilen gittik. Men de tege uziyaga taran dep aytayım indi yazışlar. Hem indi mene köpten türlüne Rafiz abi ayta yaman roman yaza başladym deyip. Demek bizden bular ona kilişken, ul romanı da bizden ana pek yaxşı zatlı bulur dep ışanabız. Mene bizden Tatar halkında betinde kişiye türlü şebeğe bilir, Rafiz abiga bir gene türlü sözlerini aytır idim. Ul yigit kişi. Gımmen turmuşta da, ijatta da, hem indi işinde de yigit kişi. Rafiz abi, men indi sizne özümden şahsan öz ismimden, hem Qadan otları kollektiv ismimden mene bizden kızlarыбыз, yigitlerimiz otura sizne şuşa jubileyi bilen tebrik etem. Hem kileşekte de yanıp, yaşnap yaşaga yazsın, hem en mühimi şulay yigit bolup kalırga yazsın. Rahmet, kutlu olsun deyem. Arkadaşlar, Tatarstan'ın ot kazangan artisti Gazinur Farukşin başkaruunda Qozan otları jırın tınlağız. İlgiz Zakirov muzikası, Razil Valiyev sözleri. Tanılgan balalar şairi, dramaturg, yazışı Rafiz Qurbanның 65 yaşlık юбилейи уңайынан нәшр ителгән өр-яңа китапларны тәкъдим итү кичәсе ахырына якынлашып килә. Без аны Наҗар Нәҗми сүзләренә иҗат ителгән татар теле җыры белән тәмамларбыз. Башкаралар Рафис абыйның якташлары Ризалә Уткузова һәм Рамил Зиннәтов. Каршы алыгыз. Бер сүз, рәхим итегез.
Сөйләргә теләүчеләр бихисап әлбәттә. Әмма сезгә генә сүз бирергә без риза. Рәхим итегез. Әгәр дә татарларга сүз бирмиләр икән, алар үзләре дә шулай. Мин гафу, хөрмәтле достым, Рафис чыгар монда. Hürmetli dostum Rafiz, hürmetli yazıcılar, şairler, dramaturglar. Siz varınız daima dünyanın, kişilik dünyasının her bir günün dürüst ettirip, tarihka kırtıp baratırgan kişiler. Buna nindi zor dereceli, ne şunday kişilersin. Çünkü tarihini yazıcılar çok, ama lakin dürüst ettirip, sizden kırtıp baratırgan kişiler var iken, dünyada tarih İngilizce olacak. Ben ömrüm boyu şunday icad kişileri bilen sizge toplanıp siz işlerinizge süyünüp yaşayın. Ben özüm tabip. 48 yıl ömrümü medisinaga bağışladım. Eğer de tabipler, yazıcılar, şairler, dramaturg varsa da birleşip işler iken yer şarında bütün kişiler dürüst, soğuk selamet bulup bir-birsine dostluk bulun sözüp yaşayacaklar. Şunday kişiler navazalda. Rafiz bilen biz tanışkanda bilesiz neydi? Bizge o vakitte 23-25 yaşta. Ben studentiyim. Hayır, ben studentiyim. Rafiz'in hazır karaplarının da Rafiz'in başında biz bütün varımız da avuldan çıkan kişiler. Bir kiben şaşıya. 100 gün yok. Kumala. Ama lakin benim Ali başta bırak şaşta çok iyi. Rafiz'in öyle şaşa bakara başladı. Şu vakitte. Rafiz bugün bir kürsüler etti. Dostlukunu bir kimde söyleyip de almayı, satıp da almayı biricikler. Biricikler biz tanıştık da dostlaşıp gittik. Hazır uzgan yollarga qarab, başı netice sağında bir narsa uyumakta. Rafiz uz karakterli, uz kılıklı kişi değil mi? Anıqı gibi kılık bir kimde de yok. Eğer de Rafiz'in taşkı çabını alsak, ona bir dostluklu kişinin karakterini qarab almışsın. Eğer de Rafiz bütün yerge yaraşıp, bütün yerini bütün müşmaklarını, müşmaklarını eğlendirip yürütürgen olsa, Rafiz, Tataristan'ın medeniyet ministri olup işletirgen kişi. Ondağı ondağı analiz yasalarga bir kişidir. Bundaki Rıkayıl bir söz aytdı. Sen Rafiz 65 yaşta şaklı yaşap, senin kıramatınla jok eken. Şunday bir katlı kişi, bir katlı kişi. Bugün Rafiz'e yazdım. Rafiz dostum, Rafiz'in birinci yanvarda tamam ki. Жаңа ел қарашылаған сан жыл сайын мен Рafiz'e жүгіріп, оның білен анам туған күні. Парамыз не? Дұрыс айтырған керек. Тұрмыш білмейді. Бүгін Тукай күнінде 20 апрель күні біздің донорлар күні болды. Барса да шындай изге іш күндері. Bir нәрсені айтасым келе, еш уақытта февраль айында татар халқының бірінші құрылтайы болған Камал театрында. Аны біткеш біз Рafiz'lerге қойттық да отырдық. Bu Telman oramında, bu vakitte Rafiz Telman oramında oturadırıyor. Yekaterinburg Sokolov oturgan kvartirde. Ağaçlıkta. Barşada katırdı. Bunlar kayıp kutardığında kayıplı varımızda buramga çıktık. Buramda jabalak kar jaba. Biz rahatlanıp jırlıyız buramda. Rafiz şılkında her bir günde tarihe kirtip orası diyetti mi? Naşalı dalil edip Rafiz Bek Batur şehir ezgen. Kışkıtında, Kozan oramında izevlerini şişirip kengitip biz jırlagan edik. Yaşagali turmuşlarını jırgaten gitip. Şunday şehir. Ne narsa bile getirdim. Narsa bile getirdim. Anladım. Etip durmadım. Rafiz, Rıkayıl'ını iske çıktım. Böyle yazgan. Kişi için ine de bülek oldu.
Kalem degenden, değil mi? Rafiz. Buna sana az kavurunu yasaldan, buna kalem. Buna yazarlar, lordlar yazgan bu ne bileyim, ne firma çıkargan. Buna Rafiz, mesela bir Rafiz, ayol şair, yazıcı, dramaturg, muskanatur. Rafiz bunun baltası da. Motor balta tabalmadım bile gitar. Rafiz bilen sözüdür ki daşıda saldı. Ama lakin bir nersem yerler işim bir şimdi ne? Enstrümanlar. Bunda hani şu kışta var, şu kışlarda var, bizlerde var. Bunda 40 ay, 78 türlü enstrüman. Bunu bile vurup tabala, sütüp tabala barsında. Şimdi Şimdi bir sözünü birine etmeyince kalsa, kişi etken sözünü eğitirken değil, işinde kalsa işi olur da. Buna göre, hürmetli dostlar, tabi bunlara, barasında, kişiye en kadirli, en gerekli eğilir var. Çünkü bu eğilir bulmuşsa kişinin yazıp da bulmayı, kompozitörlerde yazılmış, şairlerde, İgin gelmeyi bir nerse su kalabıydı, selametlik. Her birinizge soluk selametlik, icap çıkmalardır. Sürünmesin, sayıkmasın, rahat, nasıl yaşar? Şimdi, rahmet. Bizi rahmet sizge. Rabbim benim yakın dostum, Rıdam'ın bir radyo komünitesi vakitte kavuşkan idik. O Egircici gitti, anın tuğan ağı su astında kalan, bizden su satmalar sizden vakitte Ramil o vakitte bilme tüşler koydu. Tüş uğraşıydı o. O tüşler kitili bittiler, hadimle. Ramil ucu tüş uğraşı tügel, kan balitsinin baş uğraşı. Kanığız akılansa Ramil'e gittik. Her vakit hatırlayın. Rahmet Ramil. Şulaydı. Tatar Kılıçları bilen sahnede Rizale Utkuzova hem Ramil Zinnetov.